Amakuru Now TV, we are to give you update. twongeye kubasuhuza abakunze mu dukurikira ku muyoboro YouTube. Reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, tubahaye ikaze ku makuru agezweho kuri no tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 muri studio muri kumwe na Fiston da Silva. Hanyuma amakuru yacu agiye kwibanda kuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kubabwira ko umugore yifungiranye mu nzu nyuma yo kuguza amafaranga asaga miliyoni 11, hanyuma bikarangira rero yifungiranye mu nzu yatanzemo ingwate. Uraza kuba wagira byinshi umenya kuri aya makuru, kandi muri aya makuru kandi turaza kuba twabwira ko mu karere ka Rubavu umugabo akurikiranweho icyaha gikomeye cyo gukubita ndetse no kuba yakica urubozo umwana w'imyaka 7. Uraza kuba wagira byinshi umenya kuri no nkuru. Rero muri aya makuru kandi turaza kuba twagaruka ku gisubizo RIB yatanze ku bagabo rero bajya kurega abagore babo ko babakubise. Icyo gisubizo ni ikihe rero? Wowe icyo usabwa ni ugukurikira no makuru paka arangiye, hanyuma byinshi twaguteguriye kuri aya nkuru uraza kuba wabimenya neza cyane. Turaza kuba twajya hanze y'u Rwanda, aho rero turaza guhera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero abarwanyi batwirwaneho bavuze amagambo akomeye basubiza igihe rero leta ya Kinshasa cyangwa se igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo giherutse kuvuga ko cyagabye ibitero bikomeye kigafata agace ka Minembwe. Uraza kuba wagira byinshi umenya kuri no nkuru twaguteguriye, kandi ikindi turaza kuba twajya mu ntambara ya Ukraine ndetse Uburusiya. Murabizi ko mu minsi yashize Uburusiya Ukraine yagabye ibitero bikomeye mu gihugu cy'Uburusiya, cyane cyane mu murwa mukuru wa cya gihugu i Moscow. Amakuru agezweho nuko Uburusiya nabwo bwihumuye, aho rero bwagabye igitero gikomeye kiza kugwamo abantu 11 mu gihugu cya Ukraine. Uraza kuba wamenya byinshi bitandukanye twaguteguriye kuri no nkuru, kandi turaza kuba twajya no ku ntambara ya Iran na Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Bimeze bite? Turaza kuba twakugezaho amakuru atari meza aturuka mu gihugu cyo mu Busuwisi. Kino gihugu cyo mu Busuwisi urabizi ko hari hagiye gusinyirwayo amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Iran ndetse na Leta z'Ubumwe za Amerika. Gusa bishobora kuza kwanga kubera ko ano masezerano cyangwa se ino gahunda ishobora kuza gusubikwa ku munota wa nyuma. Were nuze kuba wajya kure, turaza kuba twabigaruka mu buryo burambuye. Hanyuma turaza kuba twabwira muri aya makuru kandi ko uwo bita Donald Trump yihanangirijwe na minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubutaliyani, nyuma yaho rero atangaje amagambo akomeye kuri kiriya gihugu. Nahe magambo yarakaje minisitiri w'intebe wa kiriya gihugu cy'Ubutaliyani, kugeza aho rero yihanangiriza Donald Trump. Wowe icyo usabwa ni ugukurikira ano makuru paka arangiye, kandi muri aya makuru turaza kuba twabagezaho rero gahunda y'ingendo z'abanyeshuri, aho rero biteganyijwe ko baratangira kuba bava ku bigo byaho bacumbikirwa bagana mu miryango yabo guhera ku itariki 29 kugeza ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi. Wowe nuze kuba wacikanwa, wowe icyo usabwa ni ugukurikira ano makuru paka ageze ku musozo, hanyuma ibindi rero ubiturekere. Reka tuguhe ikaze rero muri aya makuru mu buryo burambuye mugiye kugezwaho n'itsinda rigari rya Fiston Beauty Entertainment. Kuri studio rero muri microphone ya mbere muri kumwe na Fiston da Silva nk'ibisanzwe. Rero amakuru yacu mbere ko tuyatangira, reka mbasabe niba ari bwo bwa mbere udukurikiye, ndagusaba gukora subscribe kuri no YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, hanyuma ukande kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho amakuru ujuba uwa mbere mu kuyamenya, cyangwa se kuita uhabwa notification, ukande like na share na comment ku biganiro tumaze gushyira kuri no YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. Reka rero ntabatindiye amakuru yacu tuyatangire, tuyahere kuri rino tangazo. Minisiteri y'Uburezi ifatanyije na NESA bashyize hanze rero gahunda y'ingendo z'abanyeshuri biga bacumbikirwa. Rero nk'uko mu itangazo bashyize hanze
rikaba rivuga ko abanyeshuri bagomba kugaruka mu ngo zabo nako mu miryango yabo bavuye ku bigo bacumbikirwaho. Rero bazatangira kuva ku mashuri yabo guhera ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 kugeza ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Hanyuma rero gahunda y'ingendo iteye mu buryo bukurikira hagendewe rero ku karere ishuri riherereyemo, aho rero bagiye kuba bava ku bigo byabo baje mu biruhuko byo mu gihembwe cya gatatu. Rero kuwa mbere guhera ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 abanyeshuri biga mu bigo biherereye mu turere twa Ruhango, Gisagara, Ngororero, Nyagatare, Gatsibo na Musanze nibo bazataha. Rero kuwa kabiri ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 abanyeshuri biga mu turere twa Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro, Huye na Nyamagabe nibwo nabo bazataha ku itariki rero ya mbere z'ukwezi kwa karindwi 2026 bizaba ari kuwa gatatu. Abanyeshuri rero biga mu turere twa Nyanza, Kamonyi, Karongi, Rutsiro, Rulindo, Gakenke, Ngoma, Kirehe nibwo bazataha. Rero ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi 2026 abanyeshuri biga mu turere twa Muhanga, Nyaruguru, Rusizi, Nyamagabe, Bugesera na Gicumbi nibwo nabo bazataha bava ku bigo byabo berekeza mu miryango tuyemo cyangwa se babamo. Hanyuma tuvuye kuri ino gahunda y'ingendo z'abanyeshuri zizatangira guhera ku itariki 29 kugeza ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri ino nkuru. Amakuru yacu rero tugiye kuyakomereza mu karere ka Rulindo. Umugore akaba yifungiranye mu nzu nyuma rero kujya kuguza amafaranga muri banki Lambert. Umugore yafungiranwe mu nzu ye nyuma y'amakimbirane ya banki Lambert ndetse na miliyoni 11 yagujije. Umugore witwa Zaninka Liliane utuye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Murambi yafungiranwe mu nzu yarasanzwe atuyemo nyuma y'uko ibikoresho bye byose byari biyirimo byasohowe na Uwiringiyimana Orani uvuga ko bamugurije miliyoni 15. Rero akaba yarazigurije uyu witwa Zaninka. Rero ibi byabereye mu mudugudu wa Mayange, akagari ka Bubango mu murenge wa Murambi. Rero bikaba byarabaye ku itariki 14 nako ku itariki 18 Kamena 2026. Zaninka rero mu kiganiro yagiranye na BTN yavuze ko atigeze agurisha inzu ye, ahubwo ko Uwiringiyimana yamugurije amafaranga mu buryo buzwi nka banki Lambert angana na miliyoni 11. Akavuga ko bumvikanye ko azayishyura hamwe n'inyungu, bityo akazishyura miliyoni 15 mu gihe cy'amezi 3. Yagize ati njyewe sinamugurishije inzu, ni amafaranga ya Lambert yangurije mbasha kuyakoramo ibikorwa by'inzu kiramo n'amanexi, ubwo ni inzu zo hanze. Ibyavuga ko yo kuba yaraguze ubutaka byo arabeshya. Ku rundi ruhande rero mu masezerano bakoreye imbere ya noteri hagati ya Zaninka n'Uwiringiyimana bigaragara ko abagaragaje ko iyo nzu yaguzwe ku giciro cyangwa se ku giciro cya miliyoni 15. Zaninka avuga ko kandi ko Uwiringiyimana yamufungiranye mu cyumba cy'inzu ye akamwaka imfunguzo ndetse agashyiraho n'abarinzi, ibintu avuga ko byamuteye ikibazo gikomeye kugeza ubwo polisi y'u Rwanda yatabaye ikamufasha gusohoka. Abaturage batuye aho ibi byabereye bavuga ko ibyo Uwiringiyimana yakoze bidakwiye, cyane gufungirana umuntu mu nzu ye, bagasaba ko hakurikizwa amategeko kugira ngo ikibazo gikemuke mu buryo abuboneye. Hanyuma rero tuvuye kuri ino nkuru y'uyu mugore wagiye kuguza amafaranga muri banki Lambert bikarangira inzu ye yegukanwe n'uwitwa Uwiringiyimana, aho rero yari yamugurije amafaranga miliyoni 11 akamuga ko azayishyura harimo inyungu ya miliyoni 4, bikaba miliyoni 15. Ariko mu masezerano bagiranye imbere ya noteri ho bagiranye amasezerano y'uko Uwiringiyimana we ngo yaguze inzu y'uyu Zaninka kuri miliyoni 15.
aho rero byarangiye uyu bita Uwiringiyimana aje akamufungirana mu cyumba, gusa inzego z'umutekano za polisi y'u Rwanda zaje gutabara zikura uno mubyeyi mu cyumba yari yafungiranwemo n'uwo bita Uwiringiyimana uvuga ko yamaze kugura ino nzu ya Zaninka ifite agaciro ka miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Abantu mujye muri banki Lambert mujye mwitonda. Aha, reka tuve kuri ya nkuru tuhite tuza ku gisubizo uwo bita Dr Murangira Bitiyeri yatanze ubwo rero bamubazaga ikibazo cy'abagabo bakubitwa n'abagore hanyuma bakajya kubarega. Aho rero ubundi mu Rwanda nta mugabo ngo agiye kurega ko umugore we yamukubise. Hanyuma rero amakuru igisubizo uwo bita Murangira Bitiyeri yatanze ugiye kuba wakimenyera muri amakuru. Niba rero umugore wawe yagukubise ntiwihanire cyangwa se ngo ube wava mu rugo, ahubwo ngo nukugana urwego rw'ubugenzacyaha rukakurenganura. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitiyeri yavuze ko kuba umugabo bitavuze kwihanira, ahubwo ari ukumenya uburyo umuntu yitwara mu bihe bigoye. Uburakari yari afite akabuyobora ntibumuyobore mu gukora urugomo cyangwa mu byaha bishobora kuba byamufungisha. Ibi yabigarutseho ku itariki 19 Kamena 2026 ubwo kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata uru rwego rwashyikirizaga abantu telefone zisaga 140 zari zaribwe zifite agaciro kari hejuru ya miliyoni 40. Rero izi zikaba zarafatiwe hirya no hino mu gihugu zari zaribwe. Muri iki gikorwa RIB rero yerekanye abantu 3 bakekwaho ubwo bujura ndetse n'abandi 8 bakurikiranweho ibyaha. Rero abandi bantu 8 bakurikiranweho ibyaha by'ubwicanyi bikekwa ko bakoreye mu mirenge itandukanye yo mu karere ka Nyamata nako muri karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata. Dr Murangira Bitiyeri yavuze ko abo bantu bikekwa ko bakoze ibyo byaha mu ntangiriro za 2026 ndetse bikekwa ko babikoze biturutse ku mpamvu zitandukanye zirimo amakimbirane yo mu miryango, imitungo, gufuha hagati y'abashakanye ndetse n'ubusinzi bukabije. Rero Murangira Bitiyeri yagaragaje ko ubwo burakari bukunze guterwa n'amakimbirane yo mu miryango ahanini aba amaze igihe hagati y'abashakanye bikarangira umwe yishe undi. Aho rero yavuze ko kuba umugabo atari ukwihanira, ahubwo ari ukugana inzego z'ubuyobozi zikagufasha gukemura ikibazo wagiranye na mugenzi wawe. Tuvuye kuri iriya nkuru rero, reka twihute tuhite tujya kuri no nkuru y'umugabo mu karere ka Rubavu wamaze gutabwa muri yombi kubera gukorera iyicarubozo umwana we w'imyaka 7. Umugabo w'imyaka 30 y'amavuko witwa Cyuzuzo Jerime afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gisenyi mu karere ka Rubavu akurikiranweho icyaha cyo gukorera iyicarubozo umwana we yibyariye w'imyaka 7 y'amavuko. Uyu mugabo yatawe muri yombi ku itariki 17 Kamena 2026 aho akekwaho gukubita umwana we birenze urugero bikamuviramo ihungabana rikomeye n'ibikomere ku mubiri, amuziza ko atahatinze avuye ku ishuri. Hanyuma umuturanyi we witwa Hakizimana Ismail utuye mu mudugudu wa Muhato murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu avuga ko uyu mugabo yatandukanye n'umugore we akimara rero yatandukanye n'umugore we witwa Akimana Fredawusi maze amusigira uwo mwana afite amezi 3 asubira mu karere ka Rwamagana aho atuye kugeza n'ubu. Rero Akimana ntiyigeze ashaka undi mugabo cyangwa abyara undi mwana. Cyuzuzo usanzwe akora akazi ko gukora amafirigo mu mujyi wa Rubavu yasigaranye uwo mwana wenyine aza no gushaka umukozi wo mu rugo umufasha kumurera. Iby'uwo mwana yiga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza mu ishuri ryigenga byo mu mujyi wa Rubavu. Hakizimana avuga ko ihohotera ryatangiye kugaragara ubwo se yatangiye kumukubita amuziza gutaha atinze, akamukubita akoresheje imigozi ya telefone, insinga z'amashanyarazi n'inkoni kugeza ubwo umwana agaragaje ibimenyetso by'uburwayi n'ihungabana. Aho rero amakuru yamenyekanye ubwo umukobwa wamureraga yatangaga amakuru agaragaza ko umwana yari amaze kugerwaho
n'ihungabana rikomeye kubera uburyo afashwe nabi na se, akamukubita nk'ukubita igisimba, akanamubuza gukina n'abandi bana. Umwana ngo yarageze aho atinya gutaha ndetse rimwe na rimwe akajya ashaka abamuherekeza nk'uko Imvaho Nshya yabitangaje. Hakizimana avuga ko abaturage batangajwe n'uko uyu mugabo yari yarashyizeho kamera yo gukurikirana umwana, akanagera igihe ntarengwa cyo gutaha ndetse akamuza gusohoka cyangwa kujya gukina n'abandi bana. Rero aho rero amakuru akomeza avuga ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi Uwineza Francine avuga ko ubwo icyo kibazo cyamenyekanaga basanze umwana yarakorewe iyicarubozo rikabije, ari nayo mpamvu se yahise atabwa muri yombi agashyikirizwa inzego z'umutekano, mu gihe umwana yajyanwe kwitabwaho muri Isange One Stop Center. Rero yakomeje avuga ko nyuma yo gusuzuma iki kibazo basanze umwana akeneye ubufasha bwihuse kuko yarangiritse mu mutwe no ku mubiri bitewe n'ihohoterwa yakorerwaga na se. Rero ubuyobozi bwasabye ababyeyi kwirinda ihohotera rikorerwa abana bakaba mu gihe rero abana bakoze amakosa bakabahana mu buryo bwa kibyeyi aho gukoresha inkoni zikabije zangiza ubuzima bw'umwana. Aho rero ibi ngibi bishobora kuba byamutera ihungabana ndetse akaba yagira n'ibikomere ku mubiri. Icyo rero itegeko rivuga ku bantu bahohotera abana. Iyicarubozo ni icyaha gihanwa n'ingingo y'112 riteganya iyitegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iri tegeko rivuga ko iyicarubozo ari igikorwa icyo ari cyo cyose gitera uburibwe cyangwa ububabare haba ku mubiri cyangwa mu bwenge gikorewe umuntu ku bushake hagamijwe kumushakaho amakuru cyangwa kuyashaka kundi muntu cyangwa ukwemera icyaha kumuryoza igikorwa yakoze cyangwa se cyakozwe n'undi muntu cyangwa akekwaho kuba yaragikoze cyangwa kumukangisha cyangwa kumuhatira we ubwe cyangwa undi muntu cyangwa kubera impamvu iyo ari yo yose ishingiye ku ivangura ibyo ari byo byose. Uyu gihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25. Ayo nguko tuvuye kuri iriya nkuru rero reka twite amakuru yacu tuhite tujya hanze y'u Rwanda. Amakuru yacu tugiye guhita tuyerekeza hanze y'u Rwanda, aho rero tugiye guhera kuri iyi nkuru yaho twirwaneho yanyomoje amakuru FARDC yari maze iminsi ikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko yafashe Minembwe. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko cyafashe komine ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umutwe witwaje intwaro wa MRNP twirwaneho ugaragaza ko ibyo leta ya Kinshasa yavuze ari ikinyoma. Itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo bamwita Lieutenant Rigani Mbuyi Kalonji rivuga ko rikiri kugenzura Minembwe kuva mu ijoro ryo ku itariki 17 Kamena 2026. Abarwanyi batwirwaneho aho bahunze berekeza muri teritwari ya Urungu. Lieutenant Kalonji rero kandi yatangaje ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zafashe abarwanyi benshi ba MRDP twirwaneho na M23 intwaro amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare byinshi. Kuri uyu ku itariki 18 Kamena 2026 igihe yavuganye na Vice President wa twirwaneho ushinzwe ibikorwa bya politike diplomasi n'imiyoborere bakamwita Alex Mugisha Nkurunziza avuga ko ibivugwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko zafashe Minembwe ari ibinyoma gusa. Umwe mu ba ofisiye bakuru ba twirwaneho Colonel Fidel Rugabo yashimangiye ko aho rero yashimangiye ko ibyo bari kuvuga ari ibinyoma. Umwe mu bafise bakuru rero batwiganayo Fidel Rugabo yashimangiye ko Minembwe ikigenzurwa n'uyu mutwe, agaragaza ko ibiri mu itangazo rya Lieutenant Kalonji ari ibinyoma. Rero Colonel rero perezida wa twirwaneho bamwita Dr Fred
Kaniki Rukema yabwiye abanyamakuru bateraniye mu kiganiro cyabereye mu mujyi wa Goma kuri uyu ku itariki 18 Kamena ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakajije ibitero muri Minembwe. Dr Kanigi yatangaje ko ibitero biri kugabwa ku basivile muri Minembwe byakajije umurego kandi ko umuryango mpuzamahanga ubizi ariko ntacyo uri kubikoraho. Yasabye ko hafatwa ingamba zifatika zigamije kurinda abari mu kaga. Rero umunyamakuru yabaje Dr Kaniki niba koko Minembwe yafashwe, asubiza mu magambo ashimangira ko nta ntekerezo rero avuga ko ati ntekereza ko bifuza ko baba babikoze ntibabikoze kandi ntibazanabikora ibyo rero ibyo kuba bafata Minembwe bagomba kubirota gusa ariko batazabifata. Rero M23 na twirwaneho bihanganye n'ibitero by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero indege zitagira abapilote za drone kandi bivugwa ko ziri gutanga umusaruro ukomeye ku rugamba, aho rero M23 na twirwaneho bakomeje kuba bareba ko bahagarika ibitero by'indege za drone. Amakuru rero tugiye kuyakomereza muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ariko mbere ko tujyayo reka tubabwire ko Uburusiya bwihumuye kuri Ukraine, aho rero abantu babiri bapfuye abandi 11 barakomereka nyuma y'uko Uburusiya bugabye ibitero kuri Ukraine mu ntara ya Samo mu majyaruguru y'Uburasirazuba bw'ikiriya gihugu cya Ukraine. Polisi ya Ukraine yatangaje ko ibitero by'Uburusiya byagabwe ku itariki 19 Kamena 2026, aho rero bwakoresheje ibisasu biremereye na drone na misile. Reuters yanditse ko abantu 9 barimo abana 4 bakomerekeye nyuma y'uko Uburusiya bugabye ibitero mu mujyi wa kabiri munini wa Ukraine Kiev hakoreshejwe ibisasu biremereye byo mu kirere. Amakuru kandi yashimangiye n'abayobozi b'umujyi wa Terakiv abinyujije kuri Telegram. Ni nyuma y'umunsi umwe Ukraine igabye ibitero i Moscow byatumye ingendo zo mu kirere mu bibuga by'indege byo mu murwa mukuru w'Uburusiya i Moscow zihagarikwa. Rero amakuru yacu tugiye kuba twasoreza kunuza ako mbere yuko tujya mu biganiro kambabwire ko kuri no nkuru, aho rero uwo bita Merondo yihanangirije Donald Trump mu magambo atesha agaciro abayobozi. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani bamwita Giorgia Meloni ateye utwatsi amagambo yavuzwe na Donald Trump wavuze ko yamwinginze ngo bafatane ifoto mu nama ya G7. Ibi byakurikiye ikiganiro Trump yagiranye na televiziyo mu Butaliyani ya R7, aho yavuze ko Meloni ari we wamwegereye amusaba ko bafatana ifoto, akavuga ko yemeye abitewe n'impuhwe. Nyuma y'aya magambo Meloni ntiyazuyaje kuyahakanira kure, avuga ko ari inkuru yahimbye cyangwa se ari inkuru yahimbwe na Donald Trump idafite aho ihuriye n'ukuri. Yabinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze agaragaza ko bitari bikwiye ko umuyobozi mukuru akoresha imvugo ishobora gutesha agaciro abo bafatanyije kuyobora ibihugu, ko rero iriya mvugo Trump yavuze atariyo. Rero Meloni anagaragaje ko atari ubwa mbere Trump avuze amagambo nk'aya ashobora kubangamira umubano w'ibihugu, ashimangira ko abayobozi bakwiye kurangwa n'icyubahiro n'ubunyangamugayo mu byo batangaza. Aba bombi baherutse guhurira mu nama ya G7 Summit yabereye mu Bufaransa, aho rero byari byitezwe ko ibiganiro byabo bizakomeza gushimangira umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Icyakora aya magambo ya Trump yahise ateza impaka ndende mu rwego rwa diplomasi. Rero ibi byose byatumye humvikana ibibazo ku hazaza h'umubano hagati y'Ubutaliyani na Leta z'Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu gihe ibihugu byombi bisanzwe bifitanye imikoranire ikomeye mu bya politike n'ubukungu. Ingaruka rero z'ibi ntizatinze kugaragara, kuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubutaliyani Antonio Tajani yahise asubika uruzinduko yari afite, aho rero yarategerejwe mu gihugu cya Leta zunze ubumwe za Amerika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu cyangwa se Kamena
2026. Amakuru yacu tugiye kuyasoreza kuri no nkuru yaho rero Ubusuwisi bwatangaje ko ibiganiro by'amahoro bya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasubitswe ku munota wa nyuma. Ibiganiro by'amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byari kubera mu Busuwisi ku wa gatanu byasubitswe. Ni icyemezo cyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubusuwisi mu gitondo cyo ku itariki 19 Kamena 2026. Cyafashwe nyuma y'amasaha make White House itangaje ko Vice Perezida wa Amerika ariwe bita JD Vance atakitabiriye ibiganiro. N'ibiganiro byagombaga kubera ahazwi nka Burgestock mu Tanitop Resort Resort. Intego y'ibiganiro kwari ukurebera hamwe ku mpande zombi zatangiye gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano aherutse gusinywa hagamijwe guhagarika intambara. Rero Amerika yavuze ko urugendo rwa JD Vance rwasubitswe kubera ko kuri uyu wa gatanu hari hateganyijwe umuhango wo gusinya kuri aya masezerano, ariko bikaba byarangiye asinywe na Perezida Donald Trump ku itariki 17 Kamena 2026 ubwo yari mu nama ya G7 mu Bufaransa. Ubusuwisi ngo bwababwiye ko bitakiri ngombwa ko Vice Perezida ajyayo kuko amasezerano yasinyiwe n'abakuru b'ibihugu byombi hariya mu Bufaransa. Rero kubijyanye no kuba uyu munsi hari kuba ibiganiro byo gutangira gushyira mu bikorwa ibigenwa n'amasezerano, White House yavuze ko hari ibitaratungana cyane cyane ku ruhande rwa Iran. Rero ikindi wamenya nuko abonye nabonye hari ibitero Isiraheli yagabye bishobora kuba byakoma mu nkokora ari agahenge Isiraheli yari ifitanye na Nuza, yari yagiranye na Hezbollah, ariko nabonye na Iran yavuze ko ishobora kwikura mu Nuza mu biganiro. Aho rero Iran yavuze ko nayo igikuye mu biganiro yarekeye kuvugana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'aho rero Isiraheli igabye ibitero mu majyepfo ya Liban, aho rero byatumye Iran nayo itangira kugenda bigura intege mu biganiro yari ifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abiriya by'amasezerano bari bagiye gusinyana mu Busuwisi. Hanyuma rero bakunze mwadukurikiye kuva dutangira no makuru kugeza tuyejeje ku musozo, nanga tuyasoreje. Reka ngushimire wewe watangiranye natwe kugeza tuyejeje ku musozo. Ndi sango y'amakuru ni mu masaha ari imbere, rero nuze kuba wajya kure. Rero turaza kuba twagezaho amakuru agezweho masaha ari imbere. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro twamaze gushyira kuri no YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. Mwibutsa niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri no YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, gukora subscribe na like na share na comment kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Jewe nitwa Fisto da Silva, tuzegura amasaha ari imbere. Bye bye, Imana ikomeze ibatiza ubuzima n'amafaranga. Amakuru Now TV, we are to give you update.